Naočale i leće nosim gotovo pola svog života i to je definitivno nešto što je jedna smetnja, ajmo to tako reći, jedno opterećenje na dnevnoj bazi. Noseći leće imala sam razne tegobe, upale, iritacije, suhoće oka i to sve me je motiviralo da se odlučim na promjenu. Nema razloga za strah zbog laserskog skidanja dioptrije. Metoda je bezbolna i sigurna i prihvaćena širom svijeta. Do danas je preko 45 milijuna ljudi odbacilo naočale ili kontaktne leće upravo laserskim skidanjem dioptrije. Pozivam i vas da to učinite u Poliklinici Bilić Vision i prepustite se u sigurne ruke naših stručnjaka. Nakon laserske operacije očiju, moj pogled na svijet dobio jednu sasvim novu dimenziju. Sada napokon mogu obavljati sve svoje aktivnosti nesmetano, uključujući i trčanje. Žao mi je što to nisam napravila puno prije.